বাইদেৱে সুধিছে কৈছে যে মানে ইয়াত মানুহ পুলিচ ৰাখিছে কেলে ৰাখিছে ন মই কৈ দিছো শুনক এতিয়া এই 10 দিনৰ ভিতৰত 4টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে চুৰি কেছ গৰু চুৰি এই জাতালাঙত আপুনি গম পাইছে এই জাতালাং যে গেট ঘৰ এই সুব্বা যে সুব্বা শুনিল সুব্বা শুনিল মই কৈ দিম আমি গম পাইছে এইবিলাক কথা হয় ছাৰ তো সেই কাৰণে আমি চাও শুনিল ৰব ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখৰ পৰা গৰু চুৰি হৈছে তো গৰু চুৰি হোৱাৰ লগে লগে শুনো यहाँ listen one आप जो सेकंड टंकी I will explain in English listen last week ago there are already case registered against the आसामीज में बोल दीजिए सर अरे भाई तो आसामी से तो कोई भी इंग्लिश से तो कोई नहीं हां नहीं सर हम लोग पढ़ाई नहीं किया सुनो ये अरे भाई से भी हो गया हिंदी बोलने से ये लोग बोल रहा है इंग्लिश सुनो किससे हम बोलेगा अरे मैं हम बता रहा इंग्लिश में भी बोल देगा असमीज में भी बोल देगा हिंदी में भी बोल देगा हम आईसी उलुकुन से थाना का आईसी है सुनो पहले अभी ये जो 1 सप्ताह हो गया 3 तो गाय का चोरी केस हो गया हम खुद गया है जातालंग में सिर्फ वही बात नहीं है और उमलापेर का स्टेडियम का वो जो सामने वाला वो जो घर बाबूलाल सुबेदी का घर वहाँ से भी 2 तो गाय एक रात में उसके बाद फिर वो जो मोलसर है वो जो क्या था नहीं वो जो हाँ वहाँ से भी चोरी हुआ है सी लिसन वन थिंग अब उसके बाद भी हम मोलेसन आईसी से भी बात किया था तो वो भी बोला है सर हम लोग का यहाँ पे भी बहुत चोरी हो रहा है हाँ मोलेसन आईसी जेके पावा उसके साथ भी बात किया था वो भी बोला है उन लोग का एरिया में भी बहुत केस ऐसा गाय का चोरी हो रहा है तो हम बोला है तो ना अगर ये आदमी लोग गाय का चोरी गाड़ी लेके जा रहा है हम फॉरेस्ट गेट में भी इंक्वायरी किया है अकॉर्डिंग टू दैट इंक्वायरी हम बोला कि यहाँ गेट लगाने से थोड़ा सेफ्टी होगा किसके लिए पब्लिक के लिए लिसन हम बता देंगे हम बोला है ना सबका जवाब देगा एक करके पूछो हम उसका जवाब दे देगा आप लोग को हम सेटिस्फाई हम पुलिस है हम तोड़ी ना किसी को प्रॉब्लम करने के लिए नहीं है हम लोग है सोल्यूशन देने का आदमी को सेफ्टी रखने के लिए कोई कुछ वगैरह सुनिए आप लोग सुनिए पुलिस यहाँ है पुलिस तोड़ी ना चोरी करने वाला है पुलिस चोरी को पकड़ने के लिए रहता है पुलिस हमेशा पब्लिक के साथ रहेगा ये ऑलरेडी उन लोग को ब्रीफिंग किया था हम ब्रीफिंग भी किया था ये कि मतलब हम लोग का सिर्फ रात का गाड़ी थोड़ा अच्छे से देखभाल करना है चला के तिलंग का त्यो भी दे अमल के लिए नहीं ला के वाला गिरी थी बच्चे हुआ bisa apa paएगा कितना पैसा चाहिए तुम लोग का Control no sulap lu kerua cek pesawat. Tekan setuju kile tu. Tu sekahi.
Hadian baladon kejing keno balaingut kisam lakasi na kasinong umlaper kila syasyo hipulit ha Asam kabalaja hinin kemit ha kapor kendai bajai mendagasngi ka apsa tri unailar kaladon kejing mi pai ba na kasinong umlaper kiblalik benthom syak tempulit kabalas na sipor ka Asam bat hadian kartu kat nepor lawan poiso MDC kamahoti lember USP Kariwai district ki majestor bat kiwai banyak lan halol kate kejing syak takti kisam lakasi laong ru bagi pai ba da kejing bital halol jing syak takti kisam na kasinong ki praya kasem bansyong ki pulit Asam hadin gajing simkia UMDC bat ki he pulit ka Meghalaya layarai banyak sukno hapadeng ki pait ba bat ki pulit Asam bat ki pulit ki lakular ru bansio by the way ya ki laingut ki basyasyo layo khuboru bagi samna ki bala syasyo ki lamen sa mulumala ha kan gajingjang hadin gajing tuklar lo UMDC kamahoti uba Charles Marangar lem bat ki he pulit ka Meghalaya ki pulit Asam ki larai banweng no ya ka khtem bat ki khrop balabo da ki pulit Asam ho umnaper layo khuboru batang mariayo jing tip halor kate gajingja kinong yalam bat ki dekot ka KSU bat RBYF ki layar sa kasinong umnaper. Last few weeks discuss regarding this area. Okay, one more thing. You see, you should not make this gate also here because this is not this is disputed. Development also we can bring from both sides. You know better. But why you make this gate here? Why you make this gate? We are making this gate not for harassment of public. First of all, we have to see everything. What kind of situation is going on? You have seen any gate from here? Here it is not. Here it is not written that any driver is from here. Why? Because we have to maintain peace. Yes. Yeah, to maintain peace only. We are not for. We are not for. This is not the way. This is not as per formalities, as per taking all permissions. I have this. But even though we are not written any written excuse, nothing is there. From now on, what we have to know what additional service coming, and that's we told him, my DSP also from Meghalaya extended. We'll discuss it nicely regarding what should not happen in the future. Because now, as per the discussion of two chief ministers, Meghalaya and Assam, we have to maintain some peace. But why this happened? Yeah, to maintain peace and tranquility. This is not the main way. We are not for harassing people. We have to just to name the culprit. Those This who are gate really cannot violent. maintain. Why not? Yes. Border area, the border dispute area, they are made. This is not the way. This is not the way. So we'll discuss. Yeah, we'll discuss. If he doesn't have power to decide, then just wait for him. If he don't have power to decide, let us wait for even you or myself also cannot discuss about the matter. Cannot. Why not? Because it is absolutely fine. I cannot. Even CM they will talk. The CM talk, they will discuss the matter. They will settle the matter. Where you cannot do it. No. This is my constituency. My people in constituency should live in peace. But the way you make it here, this is very wrong. Everyone like that. Everyone wants peace and tranquility. We are for security purpose for what? We'll do like this. Just Sekarang pay ba para fashion ni? Uni uang ba? Kini bu ikni ikit ban imsuk ibru. Pertama, ada DSP jongi, lagi officer di Bewan lang kami kapor baru kan yang police department. So when I play iki yung SP jong kahamran. Yang I play lang, tinggi ko amat penting ke people ni, adin ke tinggi keren. Ba nakaliang jong SP jong Assam ro. Ula kongo badweng no dia ketiga gate bad menembuk polis yo ni. Ang way padeng kerpan iki pai ba no susang bi. Bila itip ba kadang don padeng jong gajingi penbait put bai sambora arteli. Ban Meghalaya bat Assam. Tinamar kata nakaliang jong hero ide hiban mania don akor don buram menmit menyong ro. Kerpan ikna samla menmit menyong pimde bania badikiat. So kan inang penbait put bai samanta pimde ban nilai keluar. Menmit menyong like setang ladon emergency bapang bersitong. So kan, himday ban nilai keluar, dia pilih tak siang, sungsuk siang, dia nakaliang jongang agi play ipi paro, bersitong di berseluruh bernyawan lang di sini, jingi teli kalau ke board.
dengan ai kublai session pat police jongi adu SP Badan Muram jongi magistrate jongi border magistrate nakai ADC jongi pat kunjuk nagaliang Asam DSP jongi i bapawa pada in charge jong malus na ampus ni ai kublai ki baro ki bersim kya banwan maniarap na kunta jongi ni ai kublai ki baro ki pai no susno si election no saying wat mi pin mi diplomat so Tular em kunta? Tular. Lek no saying nagaliang jong police department jongi kilas tuk e beri wala fi election no saying tangum ta kublai shiko Ya. Misalnya, stop. Niat kamu. Dah apa dia berkaturu tentang berperkat berpikir apa? Ila susu ila kalian SP jongi, ila kalian SP, polis jongi, magistrate jongi. Ila tapi kira ni kataru. Ila susu ila kata berkat. Tentang kamu berpikir selai kata. Jangan. Oh, please.